Kublai phi baro kini hilong ki khobor bam dekasngi. Kamau Kerwat Arm Wrestling Association mentakasngi kelapelong ye kejingkit bok kirwiang ye kesamla ban rihun ningdo syua bakan mi no la syai kasngi namau Kerwat banet ye shimbenta ha World Arm Wrestling Championship ha Moldova. Hagani kasngi le don ringkat ru da Southwest Castle District Sport Association kumju ru ka KSU Southwest Castle District. Arm Wrestling Mau Kerwat Association ha kejingelam jung usamla eldest son Wanyang President oleh thuru ya kejingat lenti jung kesamla ban rihun ningdo haringkat ka Arm Wrestling Association laong baling ba kejing tenenti jung ka association lingba kejing ki babon ba kesamla ban rihun kelapoi ha ka level ka bakrau kumba ka long menta. Kum kejinges no tilang ber ka Arm Wrestling Mau Kerwat Association kumju ek samla ban rihun ke Southwest Castle District Sport Association bar ke KSU Southwest Castle District kila no senyang de kesong pisa ringkat kejing kerku kerdo ba ke samla ban rihun lingdo bakan poi suk poi san ha ke jaka ba ke deban poi kenang ba ke samla ban rihun lingdo kan wanra ya ke nam ke buram ya ke ri ke jela ke district bat ya ke ying ke sem. Pilek Shaganeka Championship. Kadang kermen ke jungi kalau mau pilman rai. Ngai keren su ia kan district ia kan national ia kan state ban national piala day international player. Ngai ngai sebab ada job neran kadai lupa champion. Kadai unom job baik jungi. Pada kori India. Ban represent kat ia kan di Lampung. Kebang teng unaban kok sendiri bukan dia deh. Ngatanya sih tu kalau pipi kenal, wei football berpalam jam kasih jungi tabak seluruh nombri. Udah wei player berpalam, tiba ada ukari bol, unraan wei bol, diberi lagi kalau tidak kelar. Sumpah, tip, nama utah. Unde ulah sajet hak lompek, bandai ke India. Memang don kiwei kibar, celah kiwei beri babisni ya kijat beri jungi. Ikhlak raiway dawai hakajing bam ju yo baru malah kajing pihak kok disqualify dikadi hikai yang ini kepang ya pilih pihak pandai sengen ini championship kumbala keren ini usia kaya baik paham pilih yang lo dah bisa paham pihak yang mar saja kaki belum mentir tendrai ngidan kajing kerna ingin blame don kat bapi kum kasamla belami nak wis senang nak kabaret Hindi bagi bandai sagani kerasa. Late dengan ikan, late dengan mesin basuhnya, late juga pendem ni jing doai bangan koi setam. Tadi orang kami ni, but ke disiplin di dalam pi, kedai bukan kanta. Bani eki. Idan yang lam ni pi, dia berkongu eki, but tisha akan balapan pa bagi dia naik baik ni kita. Iba kerjaan pi ban koi riban kita. Bandri, nukta bani aikit bok yang kejing yaitu Inggris kun stasya World Arm Wrestling Championship di kedai ke Sultanat bang yo nilang bangin ai mesin coba ini jadi kai no kau berpengaruh pi jiso ya pi ke District Sports Association ya ke Arm Wrestling Association pada pi ke KSU jaga umne kamu Kerwat but kasu pi kirang ba berparut kibedon lah ni ba pilawan ya ai musim yang but pilas yang karau yang but pila kono senyang ba malek ban present po kari India but langsung EP ba pila yawan ni pada don kabarnya banyak ai muslim Station ini jeng ai beret, dan ai free jong Presiden jong ke Arm Wrestling, but nak kalian jong free fighting ai bandar. Tapi di sini boleh sebut